Ibizo lesibongo? Ibizo nguMdumisani Mbikwa wakonyoni. Liyini lapha e-Agritech? Ngisebenza ngingu-Provincial Architects Officer. Ngikhangela iMatabeleland North Province. Lingasitshela ukuthi njengoba izulu lingathi liyahlayela, abalimi bengasizakala kanjani ngezulu elingathi lingana? Xa izulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawothi babuye labondumba omaqutha babuye balime isilimo ezingaba njengabombambayila, i-sunflower, ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimo amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo, ukuhlanganisa okunje utshani obwe-banana grass, olabhulabha, ama-legumes, osanembe. Konke lokhu kungalinywa bedwebela nje kuphela, bengazange baphendula umhlabathi wonke, badwebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalobu tshani obuvele buvame ukumila emafusini, ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inhlanyelo yokudla kwezifuyo bengayithola ngaphi? Inkampani zona ezithengisa inhlanyelo kade sizidlayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo. Njalo le Matopo Research Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa okukhangelelwe